waqapha ngumbulali njalo avumelanga ukuthi bebusa nemathebeleleni ngoba isiko kibo. Magura Charumbira ke. Magura Charumbira uganyile la nguye umunye wabantu kade becha abantu se-trade fair. Kade besicabanga ukuthi singabantu be-G40. Wathi sekuphambili babe sebekhuluma ukuthi laba ngabantu bakomthwakazi. But bakade belokhu belisana lathi belokhu besichaya. Sichaye basichaye mina ngizechayo nga-collapse. Ngize ngaphaphama after sometimes esithelwa amanzi. Bafike baleza le-Bragg Barracks. E-Bragg Barracks basithethe bahamba lathi just for questioning. Ngala zange sichayo. E-Central iphathwe kuhle. E-Central basiphathe kuhle azange sichayo e-Central. But if kumele u-accessa udokotela. Udokotela zange sivunyelwe uku-accesswa but izolo after ulwaye selwile labo. Ntambama ikhona sicela sihambe e-UPH. But akula okuningi esifike zakuyenzwa. Alikabona udokotela khathesi. Asikabone udokotela e-private doctor. Bona sizahamba. Bathe bechitha amacala bathini? Bathe bechitha icala bathini? Icala khona sizakuzwa ama-lawyers ukuthi ama-lawyers ethu ukuthi batheni. Icala lichithwanga liyaprocess ama-summons icala selichithiwe total. Asikabikwazi ngokwamanje siphonga ukuthiwa siphume sihambe siyabona u-private doctor but asikwazi. Ibizo lo sibonga u-Bright Osbanda.